हेलो फ्रेंड्स, आज मो पाखे अच्छी गोटे मोबाइल इनफोकस विजन 3 जार करवा आम अनबॉक्सिंग। तो चलतु करवा यार अनबॉक्सिंग, देखिबा कौन रही बॉक्स कंटेंट आउ जानिबा मोबाइल स्पेसिफिकेशन। नमस्कार, मु आकाश आपण माने देखुचंती आकाश टेक सपोर्ट। तेबे वीडियो देखिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती जल्दी सब्सक्राइब करि नियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहा फଳରେ मु जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवि आपण नोटिफिकेशन पाइ जिवे। तो मोबाइल टी को मु अमेजन रो ऑर्डर करछि। तो चलंतु खोलिबा, या तो अमेजन पैक करके देछि जो बॉक्स टी को सेटा को खोलिबा। मो पाखरे छुरी नाही तो मु चाबी रे खोल देउछि। मोबाइल टी एबे देखिबा, मोबाइल खोलटी एबे देखि पारुथबे, जा ऊपर लिखा है विजन 3 इन फोकस कौन लिखा अच्छी। ये खोला भितर आमर बिल टी रही गला, काढ़ा बिल टी मुझे जो ऑर्डर करती मोबाइल टी तार प्राइस थिला देखि नियंतु, मु देखौ जूम करुछि। यार प्राइस टी थिला 6999। तो चलते बिल टी रखीदबा ए साइड रे। एबे काम सरी गला खोल सहित और बिल टी भी अलग रखीदबा। खोलिबा, एबे खोलिबा मोबाइल टी को, मोबाइल खोल टी को खोलिबा। तापर भी गोटे जरी कवर अच्छी, प्रथम ताको खोलिबा। এই ଖୋଳଟିର ପଛପଟରେ ତାର ମୋବାଇଲର ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ହେଲା 13 MP ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 5 MP। ଆଉ ଏହାର 4000 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି, ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ରଖିବ। ଏଥିରେ 16:9 ରେସିଓର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଇଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛି ଏଥିରେ 5 MP ର, सॉरी 8 MP 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देछि। यार फ्रंट साइड रो 82.4% डिस्प्ले, तामाने एथरे बहुत कम बेजल अछि। आपन को वीडियो देखिया को बहुत भल लागियो। एथरे 5.7 इंच रो डिस्प्ले देछि। यार 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी देछि एथरे। तो एबे जानि गले मोबाइल टी रो स्पेसिफिकेशन। एबे देखिबा यार बॉक्स कंटेंट। तो चलंतु खोलिबा बॉक्स टी को। बॉक्स प्रथम ही दे देछि मोबाइल टी, ता ऊपर इनफोकस विजन 3 लिखा अछि गोटे स्टिकर माध्यम रे। ताको हम साइड रखि दवा। तापर एबे खोलिबा बॉक्स भीतर से, तापर खोलिबा। तापर यूजर गाइड अछि गोटे इनफोकस विजन 3 जो इंग्लिश रे लिखा अछि। ता तळे देछि हमर वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड रो एथरे वारंटी 1 ईयर ए मोबाइल ले। तापर देछि USB डाटा केबल, एथरे चार्ज भी आपण करि परबे। या छडा बॉक्स भीतर गोटे चार्ज अडाप्टर देछि चार्जिंग पई, आ गोटे देछि सिम इजेक्टर टूल। तो देखि नवा चलंतु चार्ज अडाप्टर रो स्पेसिफिकेशन। खोलिया चार्ज अडाप्टर टी को। एथरे इनपुट 240 वोल्ट 50 और 60 हर्ज, करंट 0.35 एम्पियर। आउटपुट है यार आमर 5 वोल्ट देछि, आउ 150 मिली एम्पियर 150 मिली एम्पियर हम, जोटा एक फास्ट चार्जर नुह। तो चलतु एबे अडाप्टर टी को रखिदवा। आउ बॉक्स रे खाली सिम इजेक्टर टूल टी रह जाइछि। आउ बॉक्स रे बोते किछि नाही, बॉक्स रे किछि नाही।
ତ ବକ୍ସକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ମୋବାଇଲ, କ'ଣ କେମିତି ମୋବାଇଲଟି। ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଏକ ଇନଫୋକସ୍ ଭିଜନ୍ 3ର ଷ୍ଟିକର୍ ଲାଗିଛି ତାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଷ୍ଟିକର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଷ୍ଟିକର୍ଟିକୁ ଖୋଲିଦେବା, ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲଟି, ଆଉ ହାତକୁ ବି ଧରିଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ମୋବାଇଲ। 5.7 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସୁଛି ଏ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଆପଣ ଯାଇ ତାକୁ କିଣିପାରିବେ। ତ ଓପନ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇନଫୋକସ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲେଖା ଆସିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରିବା ଆଉ ସେଟିଂଟି କରିନେବା। ମୋବାଇଲଟି ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଏତେ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଜିନିଷ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ। ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ପଛରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଦେଇଛି, ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିବ ପୁରା DSLR ଭଳି। ପଛରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ମୋର ମେଟାଲିକ୍ ବଡି, ଏହାର ମେଟାଲିକ୍ ବଡି ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୋବାଇଲଟି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏତେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା, ସିମ୍ରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ସିମ୍ ନା ନାନୋ ସିମ୍ ନା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବି ଦେଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପୁରେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଦୁଇଟି ସିମ୍, କେବଳ ଦୁଇଟି ସିମ୍ ପୁରେଇବେ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପୁରେଇ ପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ପୁରେଇ ଦେବା ସିମ୍ ଟ୍ରେଟାକୁ। ଏବେ ସେଟିଂ କରିନେବା ମୋବାଇଲର। ନେକ୍ସଟ ମାରିଯିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍। ନେକ୍ସଟ 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 ଏଗ୍ରି, ନେକ୍ସଟ। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଟିଂ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଛି। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ହିସାବରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ମୋ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟଟି। ତ ମୋବାଇଲଟି ଖୋଲିଗଲା। ମୋବାଇଲର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଏଇଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଲାଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍, ଆଲାଉ। ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଦରକାର କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ମେନୁ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଦେଖେଇବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲଟିକୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କିଛି ଫଟୋ, ଏଇ ମୋବାଇଲର ଫଟୋ କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ପଲ୍ ରଖିଦେବି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ମୋବାଇଲଟିକୁ 6 ମାସ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବନାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲଟି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ମୋବାଇଲର। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋ ପଛ DSLR କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଲୁକ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ପୁରା DSLR ଭଳି, ଯେମିତି ଫୋକସ୍ ରଖୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲାର୍ କରିଦେଉଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲଟି ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଲା ମୋର, ଭଲ ପଡ଼ିଲା। 6 ମାସ ମୁଁ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ
पड़ो। आउ जदि आप भिडियोटी पसंद कर लाइक करूँ और साथ शेयर करूँ आउ जदि नुआ कर वीडियो को आम चैनल देखते सब्सक्राइब करूँ आकाश टेक सपोर्ट। धन्यवाद।